Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayan. Ita ibasa ti Proverbio 16, versikulo 9. Sika ti agplano ngem ti apo ti mangiturong kadagiti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dino, nakaraing ka palaang, parbangonan ah. Laplapasak lang dati a plano. Manon arabi a pagpuypuyatam dayta ah. May anak ka di ba kahit? Para promotion da ito eh. Talaga? Mariknak, kada kami as seniors. Siyak ti sigurado ang may promote. Ay na, matungpal matlangan tinabayagan nga arapaap mo nga agbalin a district engineer. Agbunga matlangan na kita ado a sakripisyo. Bakit? Saya atam nga rod ah. Ken maipatakdal tanton ti arapaap ta balay tayo. Kan, makapag-tour tayon ton, lakay. Ay nalakay, agap apura ka manan. Di mo pa'y naibos dahi titinimpla ka kapem ah. Mala daw akon, bakit? Ay, urayim nga rod dahi balon mo. Tamangan kanton iji opisinam. Saanan, mapanakon. Anya laang ti oras. Ang mga traffic ak. Diyak kaya ti mala daw. Kaduan naktuman ang mapan-agrinyo iti passport ko. Taapay manan. Agtur kami asang kapamilya. Talaga? No mai-promote ni Dino. Sigurado ka di ang maipromote? Wan. Ay, no maipromote, dakdakkel a responsibilidad. Dakdakkel to mati sweldo na. Sa bagay matkit di ah. Iso nga itapay laang. Iparenew kon ti passport ko. Sa dino ayati kayat yung apapanan? Napintas ka no ijay Singapore kat. Sa kaming tumapan ijay Hong Kong. Kan ijay Malaysia. Simmangpot ka din dagiti bus tayo, Tata Karding. Ay, awan da pa'y, ma'am. Nilaeng sardinaw, ti simmang pa'y. Imbag pa'y ni Sardino. Saan ang maladla daw? Adayo pa'y anasingsing pa't nyam kadagiti daduma. Uwan nga rod ah. Ag-retire ni manager. Ni Sardino ti kayat ko asumukat kan kuana. Ay, uray siyak mat Nasing pa'y kan naanos ni sardinaw. Makaawat pa'y. Mala, panawan kan dito'y opisina, ma'am. Total, nalinisak matan ti opisina. Thank you ah, Tata Karding. Inak matan linisan ti opisina ni Sir Romay. Ay, may samot day ta abos. Nakalaslas to. Ong tanak tumaday, sigurado day ta. Anya ka matan? Itakalaeng aglinis dito'y office ko? Pasensya kan, Sir Romay. Kunakken ka, unaem alinisan dito'y opisina. Taado ti bisitak. Ay, awan, sir. Kat, apay nga inutudim. Una ito alinisan, sir. No, kasta ka matlaang. Nasaysayat na gikat kan. Sir, jak kayat ti sadot a janitor. Anong karting? Nagmamaysa ka man di terwar. Ay, wen, sir. Hintamangan di ta kantin. Ay, saanan, sir? At tabalon ka. Umay kakit din. Kababain mo't Si kakit di mat. Apay ngagbayin ka, kat nabayag tayo nga kakanduan. Umay kan, pagustuhan nak mo na. Ay na, agyaman ak, sir. Tain libre na kiti pangaldaw ko. Sika, miknamin. Ayan mo ayan, no kasta lunch break. Ay, jak ngamin kaya, makita nak ni Sir Romay, nga gwalang-walang taong tanak, sir. Ung-ungtan na ka? Ay, kanayon sir. Kaya't naksakanon asukatan. Tapay kumasukatan na ka nga eh. Kat mo nabayag kan dito yung kumpanya. Iso kayat ko asika ko ba? Di maipromote, sir. Adayaw, aman nakaawat ka. Ha? Saway la ko matasikat di maipromote, sir. Saan ani Sir Romay? No di mo kabalan niya ramidan ti trabahom, pumano ka? Maawatan na kumamad, sir.
No sakton tagbalin a district head yo. Jak kayat ti ado akam mali iti trabaho. Saan na maulit, sir? Rumbang lang saan. Ala, ulitem tayo ti trabaho. Heh, jak kayat ti sinsinan at trabaho. Well, sir. Adda outing dagiti anak mo. Umay ka? Bakit? Amo matadyak mabalin nga aglangan ay di opisina. Ay, kat. Anyangay man ang tiirason ko kadagiti ubing. O di bagam, nga iwo-work out ko ti promotion ko. Mawatan na ko ha? Wanan Siya kung ti makaamo amang ipalawag kadagiti ubing, maipapan iti day taabanag. Oh, pinunang mong samot amin ng dagiti paglinis mo, Mang Karding. Kasanumot nga main. Ipalpalinis ni Sir Rumi tay nalawang nga opisina na dita second floor. Tapay ka no? Di tanto ka no, ti pag-opisinaan na. No isunton tagbalin a district engineer. Anya? Ay, huwin, sir. Kunhana, akalpasan amalinisa. Bunaga kon amin agamit na ijay ngataw. Sigurado ka din nga iso ti mai-promote? Huwin nga ron, sir. Ang amti amaw, sikat ti may promote, sir. Ay, mala. Aramidam no niya ti kayat na. Huwin, sir. Ay, jak pa'y laang malinisan to opisinam, sir. Sana bale. Nalinis pa'y man. No ni Sir Romy tagbalin a district head. Nasaysaya at ngagrisay na klangan. Tapay man. Diyak kaya tagbalin na sekretaryan. Apay, sigurado ka di nga ison ti mai-promote? Kasta mo't iwarwaras na, sir. Kasta ka di? No si kanto ti maipromote. Sakto ko mati alam ka sekretaryan. Wala. Sige, pa'y mat. Agtalakak iti ka ba alam? Sigurado ano si kati head me. Naornos to ti aminen nga accounts. Sapay ko mga rod. Tasyak ti ma-promote. O anya, naipromotan ni Dino? Saan pa'y? Dandanay mo't ket di mamuandan. Iraman naktumot no anyaman ti pagimbagan day tapan na kaipromote na. Siyempre, Dakkel akumpanya ti igem na no kas pangarigan. Talaga. Narikot met ano kasta? Manon atawan ni Dino iti dayjay akumpanya. Saan akas ka rin na dagiti sakripisyo na? Iso ano addaman ti rumbang ama i-promote ni Dino dayta. Dino, congratulate me. Anya? Siyak ti baro a district engineer. Ha? Naawat ko ti appointment ko. Kahit mo makita? Kwa. Let's drink to that, Dino. Let's celebrate. Romy? Sabagay, nabayag ko niyan sa ganaan dito ang mapasamak. Isong agpapartiak, Dino. Imbitado amin dito opisina. Dino, nasapa ka mo't anagawid ita. Ha? Apay, anya tinapasamak. Di ka mo't matagtagari. Sana siyak tinapromote. Anya? Romy. Isuitan ti head me. Kasano ang napasamak dayta? Diyak ka mo. At dalakit din ang i-recommenda kan kwa na. Apay nga iso tinapromote. E din to tamas qualified ka. Bayamon bakit? Anya? Kastalatan? Baybay amlatan? Manu atawan at tinarigagayam dayta promotion. Ita, baybay amlatan? Nasakit tinakam ko iti dayta na pasamak. Kasanon dagiti plano tayo? Nasakit mo tinakam ko. Ang naskan nga awatan tayo ti desisyon ti kangatuan. Awanan jay plano ka pa nagturo ko. Kastamot tantibalay nga ipatarimaan. Ay, awanan dagiti plano ta, lakay. Maladladingitan kami amin dito opisina, sir. Taapay tata. Apay nga may na ni Sir Rumi, tinaipromote. Rubang kumasi ka.
Ita, baliwan na kanu amin a regulasyon. Kat amangan no sukatan na kami. Uwan nga rod. Awan asin na dadya at tao, sir. Kwarta laeng ti adda iti panunot na. Jakmet na mo. Nukas ano napasamak ti kasta. Ay, awanan. No iso tagbalin ahead, sigurado amang rikap da ito'y akumpanya, sir. Agikat amin dagiti empleyado. Basaam day ti newspaper. Ha? Apay? Ay na, pagbutbut nga dagiti empleyado ama bankrupt, kan amangan no agrikap ti kumpanya damanong dino. Anya? Basaam nga min Sige. Wen nga agpaiso. Mismanage tiga po na. Kan, idataganda iti kaso ti head. Agasam ngay day tana po kaw iti kumpanyada. Ay, idi pa'y gayam nga agkurkurap day ta ahead da. Sige. Tabasaak man anaimbag ti detalyena. Nalawag itan ti amin. Di pa'y gayam nga ininot at taktakawan da ti kumpanya. Ay, kasta ka day. Iso ani Sir Romy, tinagkaykaysaan da pinili. Tapno saan da amarigatan amang ibulsa iti amin a kwarta. Ay, dagiti awanan pain. Saan nabali? Naidatagan ti kaso ni Sir Romy, kandagiti kakadwana. Rumbeng laeng day takadakwada. Tungpal biyag da kumaa amadusa. Pinayaban ka. Tapno agpirma ka kadagiti napapatag a dokumentos ti kumpanya. Tapay ko mga agpirma. Siyak ti head. Kat siyak ti rumbeng a masurot. Saan, Romy? Anya? Jak surutan ti nyaman nga ibagam. Anya? Urayan tayo langan ang maibabati desisyon kan ka. May kat kan dito'y. Anya? Ken bayadam amin dagiti kwarta adinispal koyo. Natangsit ka agsasawa. Pudno met. Agparparang itan dagiti pamanagnag. Numano a kwarta ti nalayo dito kumpanya. Ikatengkan! Di nakmabalin nga ikatan. Sikatirong nga pumanaw dito'y. Awan kredibilidad mo amang idaulo iti daytoy a kumpanya. Imbag lakit din. Tasaan asika tinapili na i-promote idi, dino. Ay, uwan nga rod. Ay, nadagsun ko maakros abaklayam. No sika tinagbalin ahead idi. Agam ita, tanay katan dagiti boss mi akurakot. Siya konti sumublat. Ket aramidat ti amin. Tapno maisublik ti talak dagiti kakadwak. Rumbang laang lakay. Kasi da Romy, agbayad da kadagiti utang da. Rumbang laang Iso arumbang lang analinis ti konsensyam. Aramidam ti rumbang. Jak kayat alaukan iti kalukwan ti panangidaulo. Kayat ko, nalinis amin a transaksyon. Ket dayta ti aramidat. Wen lakay. Kat suportaran ka iti dayta a planon. Di may kaniwas nga aramid, kat dakos ti pagbanagan na, iti udi na. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti oportunidad, agtultuloy ti isasangbaynan. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang darabay na inbag nga oras kada kayo amin.